siyaqeda eAfrica siyaqeda nge23 hayi ngeke masanda nge27 hayi ngeke masanda nge27 yini nazicelela masanda ngoba basifakile pressure bona yibona basifakile pressure basifakile pressure bro kahleni masanda wani Mpikisani even though butwana sayicelelwa akwazi ukuthi ama-game thina sesiqeda yes abanye bangakaqedi igame igame sidlala sonke ngesikhathi one you understand yini Sundowns enibe nayicela ukuthi ingabi mid weekend next week because nithe nifuna i-CAF ukuthi niyiplanele full week from this weekend to that next weekend no phela thina sina week sizala namhlanje Dlala namhlanje nge-70 siyadlala akuna neviki mara yini nicelile lento ukuthi nifocuse ku-CAF at least kube sisasele na-4 yes i-problem based on Sharu nina into ebewamele nibe nayicela ukuthi nidlale after CAF league but i-league ayikwazi ukuthi ivale after kumele ivale ngesikhathi esi-1 makusekudlalwa wonke ama-final pitch i-team ingaqeda before loko vele kuyayenzeka but ukuthi nina niyodlala after ayikhona la eSouth Africa ihlale ngasemva nga-2 games why ingadlaliswa namhlanje Pirates why ama-game wonke angadlali namhlanje ama-game for weekend ama-fixture bewaphume for i-weekend i-Chiefs ayidlali namhlanje or this weekend nayo not true yodlala weekend asali mina abo-Pirates abo-Kaizer nabo bani bonke anginankinga nabo bro wami anginaflop nabo uyazi njengama kwenzakalani manje mnganami babheka mina ukuthi mina ngihamba ngeliphi istep uyabona nje ama-Pirates iyokora 10 goals mina mangakora 10 namhlanje iyokora 20 kulama meter iligi phelile bro wami iqede boardroom i-Sundowns mnganami ayicala ukudlala efinal angicala ukudlala efinal mina angicala ukudlala efinal but still iligi beyiphela ngelanga li-1 since uyazi wena iligi yaSouth Africa yini nicelile okay sharp wayibona ke bangahlethisa igame lami lokugcina nge-27 siqede sonke nge-23 dlalwa nge-23 yes so no bekumele bayiphushe idlala Sunday manje mase sibuya nge-23 futhi siyadlala nge-23 besingadlala futhi mophi lo next week Wednesday between ama-CAF mara yini nicele ukuthi abantu benu bona bayibona opposite leyo bathi abafuni next in between ama-CAF mara yona i-PSL yona beyikwazi ukuthi siyihlehlise iyophela nge-27 le i-Chiefs yenzeni ayinandaba yonke le Cupido beyakhuluma ngayizona ukube kade sibambisene singama-team angisho ukuthi kube sibambisene singama-team sidlale e-Africa thina fanele niyazwelana nathi ukuthi cha i-PSL no i-PSL manje bekumele nje mfethu bethu uyabona PSL bro PSL mngana manje PSL mngana bafuna ukuyithatha ngeplan and i-PSL iyothatha ngeplan mnganami mfethu akumelanga iligi bro wami iphele ngalendlela bro wami akumelanga iphele ngalendlela mfethu ayikho fair okay basanda wala sizoza kusasa futhi siyikhulumeni grade ngifuna nani nidlale kubo Google ukuthi sibe nama-facts kahle kuze kanjani no mina ngiphikisana nawe into oyishoyo manje for wena abakwazi ukuthi bashintshele nabanye abantu into mayiphume ithe beyiphume ithe no mara ama-game in hand akhona kuba khona mara ama-game in hand akwazi ukuthi abe khona how come it kune-clash angithi no akuna-clash le clash le siyayiphusha yabona namanje i-Arsenal i-1 game ahead of Manchester City. Yes. Final now. Yes. So you see, but ama-game akhona ayophela ngelanga liyi-1 Arsenal ayicela ayiboni problem. No. Yini nicelile No. Ayikho yonke lento le. Ayikho. Mufethu. Uyabona njengamanje. Uyabona njengamanje ukuthi u-Ivan Khoza ne-PSL bebazwela mnganami. Ukuthi akunadatha lana bafethu. Hayi. Igugule mnganami. No, mina ngise Pirates wayingadlali. Namhlanje. Bayazokuyikhale phela. Isale nga-1. Nathi sale nga-1. Noma bethu siyawaqeda but isale nga-1. Nathi sidlala neDurban. Yes. Nami ngidlale nabo so. Kungabi nokuthengiswa kuma-game. Ayengeke madoda. Uyibuze nje. iPirates iphumule kangakanani? Mfethu 7 days. Uyabona njengoba i-final igame lakho wena la nge-23 uzwase ublomeka for how many days? 13 days. 13 days ungadlali. Lili. Angizodlala Sunday. Saturday. From Saturday until nge-23 how many days?
ulokhu uphumula Hayi madoda. ama-ice nini. Oh. Ngifuna ukudla asithi ma-ice manje. No, guys, mina ngani Pirates kumele ithathe iligi ngendlela i-right. Siwaqede sonke. Singakhali nathi ngoba phela njengamangwana Masudi wayibheka wena bro. Masudi wayibheka wena mngani. On your side wena uthini wena? Esayidini lakho wena. Ayisho bafethu opinion ya. Yeah, last year okay, opinion yakho. Mina yazi ngibona kanjani. Nayi into engiyibonayo mina nayi into engiyibonayo. Mina that's why ngibelieve ukuthi vele Sundowns i-requesting. uKhadoso naye uyiwinile iBetway last season akana flow. Sundowns dali iwini league like I mean man nga lose league it's not eyiphi ninga prefer ukuyilose win league no mina I don't know what I win for but let's be realistic with the current situation beninga prefer ukuka no iCAF yes so nabo bayimove because bayabona isituation manje ukuthi yazini bafethu yazini ngiyagijimisa lento but ubabonela lamana basebenza ukukhathela ibhola so uyabona ugijimisana nale so imagine if nale game lebe between bakhathele kanje abafana abavele bakhefuzele kini but bheka ke mngana ngivumelana nawe ama game ayi3 or 4 abe ngithi dad bheka ke mngana mina ngivumelana nawe into oyishoyo mngana into oyishoyo bekuthiwa PS besizwelane nathi ne sinaso sisele ngigame li1 phayile sosele ngathiwa ngithi mngana ngathi yona endlale iligi mngana wami siyakwazi ukuthi siyiphushe mngana wami iye phambili kancane iye phambili kancane leya ida 2 ela leya ku final bheka ke mngana manje sosele ngathiwa ngini mngana but ilanga lokugcina mngani bayodla mina uyazi mina mbura ngikhalelani bro wathi ngikhalelani mngana uyazi mina ngikhalelani bro ngelanga lokugcina kuthi manje iligi so i-celebrate kanjani thina ama Sundowns makuthiwa iPirates iyahluleka so i-celebrate kanjani ngengame yokugcina Because thina sosiqedile thina so silinda abantu nge23 City ithi ba ngeweekend so celebrate kanjani bro because iligi yakho i-celebrate egroundini so celebrate kanjani which is reality la ingayenzeka le so celebrate kanjani yeah ngizo celebrate amanibiyane ne-star sekhefa ngithi phela mfethu so celebrate star phela lapho phela mngana yeah lile lati star hayi la iligi izobe ipolishiwe no but guys nemngana wami uyabona this time mngana wami uyabona this time mngana uthanda ukukhuluma bekhuluma lezi ama game fanele enziwe njani lapho uKhadoso ubethanda ukukhuluma ubekhuluma leyo nto but yabona mngana wami thina noma badlalisa ngale ndlela mngana basikhawada bro hayi baslimana fatigue mfethu after 3 days yadlala after 3 days yadlala wena udlala after 7 days mina ungadlala indawo come on indade undamani umbona ukhathela kanjani ukufido ulimele okay kane banamanye bheka ke England bayafanisa neEngland angithi mngana wami bayafanisa neEngland ngana bazobenzani mngani badlala ngamalanga afanayo bayadlala bonke after 3 days you play after 3 days you play everybody yadlala manje wena 7 days anginendaba nalo urestile 7 days asinendaba yabona into sicikela yona hala madoda bheka mina bengidlala nePirates neKaizer Chiefs salandele iPirates ingadlali iPirates ihleli igada thina mase sibuya the following match yes sabuya mase sibuya thina mngana wami sadlaliswa early before wena after game uyangithola enzelana ama game ni why mina mina ngingadlaliswa wena ngingadlaliswa ngidlala ngo8 wena udlaliswa ngo8 why mina ngingadlaliswa nina amateam edlala ngo8 bheka mina ngiyenzani mina qala ukuthi ngiyawina namanje futhi ngiyawina abana bangena kanjani bangena lebosho namanje guys namanje sana leligile mwana Ay, madoda, yes. Pirates, congratulations. Ngiyayithatha. Masikhombisa nobosi siyabonga. No, Sundowns mngana wami. Noma singakora 5 namhlanje ne. Pirates aziyobuya yothi Pirates. It's 26. Another match it another 6. Phelile. Thathe league. Ngana is not fair mngana. Akho fair. Akho fair. Manje lokho gijime. Kashayi 1 time. Ngoba kuyafana. Pirates yokora ama 10 goals. Kuyafana. Wanje aphumuza abadlali. Bro, ngimtshela bathi league yamanje mngana wami mina udlala phela mngana ngiyithatha ileague mngana wami ngiphikise mngana mina angiphikisi bro. Bathi mina mngana wami yazi mina bro mina ngikhandana mngana wami mina ngikhandana ukuthi bekumele sizana ngelanga li1 sonke. Ngicela ngelanga li1 sonke. Mfethu mina ngiyazi iTV yala bayi divide ka so.
i-TV la ngelast match Eish ukuthi wena basibonisela uyagijima le basibonisela no angicela ukugijima namhlanje last year besuperstar saqede ngelanga li1 last semi final ubani vele banjalo injalo hayi lapha ngiphikisi bafethu akiphikisi khona omunye wathi wathi Sundowns angifuni mfethu idliwe nasekhaya mina yabona umtshela ivali iKaizer Chiefs nginandaba nayo ngingosizami leza into engizondayo kuChiefs ukuthi ngishawe iChiefs ifana nokuthi ubaba and then uyokhuza umntwana ukuthi wawudakiwe baba wawungabekanga imali lapha but wena hayi siyabangisana and kama phela wena ukhona umunye ibhakane vele lana bengilifunda ibhakane lithi lisho nani lisanda wana noma ungadlala team yaseKenya yasebuku ngathi nawe angikufuni vele mawushangana ilimpopo ne team yaselimpopo leya yase DRC ngajabula celebrate angikufuni nami ngana mina iKaizer Chiefs ingcono than Pirates yazi Chiefs benginyanya okudlula iPirates hayi Pirates mina Kaizer Chiefs ingcono iPirates Pirates rival hayi mara sinyanyane ebholweni njengabantu I know mfethu but thina mngana wami makuthiwa angizebhekisisa but bekuhuwe wena mngana wami bekuhuwe wena yazi uthi ubani mfethu yabona into eyishoyo kulento eyishoyo yazi uthi coach iyakhuluma lo malume lo malume yazi uthe nje ngegame echief wathi khona ispy esize sazothatha ivideo la sayithumela lapha laba abantu bona ngeke bezama indlela ukuthi basikhulule awumfethu ngoba sizodlala naphela ifinal uthi khona ispy angithi uyabona ukuthi isadawana ene lobi is2 manje khona nale akamkhwena ukuthi spy bafethu nibheke le ndaba yenu lapha nibheke ngoba i-destabilize i-destabilize namajita na for i-cap nizothola nine problem yilo kodwa lokho lesiphela sibheke ukufaka 2 goals regardless ukuthi iphela kanjani nanoma na wina 3-2 bazafaka 2 usosimnandi ngiyabona le ngeke banike negawulo hayi thina galo asinandaba ngifisi ngiyantshela into bayonenza yona hayi lo sokhupukane lethu thina galo inyanya from i-ladies team phela nabayenza kabuhlungu ngama-ladies team ngale ayinifuni la team iRabat i-Armed Forces ayinifuni from nabo-Cherry nabashayela ekhaya nabashayela ekhaya so ayikho kimi phela ibhakani bantu njengama-Sundowns nayo njengosoyijwayele ukuhlangana zibenezinto siso kumele babe aware nibe aware bahambe nokudla kwabo bazabe nento zabo akungene emaplanini bazotshela le mawufika eport no okay shabi spend akungeni mara amahotela akhona yazi ithengiwe le hotel ngizoya kweyiphi ngoba yazi ukuthi leni yakuyo nibekele into yethu hayi asidla ukudla kwalapha ngoba phela sohuda phela hayi masanda wala hayi yabonga mafethu hayi mafethu